Assalamualaikum everyone and welcome back to my channel. So today's video kita akan bercakap mengenai how to be confident and love to be confident. So without further ado, let's jump right into the topic. Now, I nak you guys reflect diri you, tanya diri you guys, sama ada you guys seorang yang confident atau tak. Kalau confident, Alhamdulillah. Kalau tak, cuba fikir balik, kenapa you tak confident? Adakah sebab you takut orang judge you? Adakah sebab you takut orang tengok you? Ataupun sebenarnya you tak confident sebab you tak kenal diri you sendiri, sebab you tak tahu value yang ada dalam diri you. Even kemungkinan you benci diri you sendiri. Sebab orang yang confident adalah seseorang yang kenal diri dia. Orang yang confident adalah seseorang yang tahu value diri dia. Sebab tu dia ada confident. Cuba fikir balik. Tapi apa-apa pun, sama ada you tak confident sebab you takut dengan judgement orang lain, ataupun you sebenarnya tak kenal diri you, dua-dua masalahnya bukan datang daripada orang lain, tapi masalahnya adalah datang daripada cara you fikir sendiri. Let me tell you something. I used to have zero confidence. I was bullied. I lost myself. I ran away from social media for years. But why? Sebab apa I lari? Sebab I tak confident. I rasa insecure kalau I buka Instagram, kalau I buka TikTok, I tengok betapa ramainya manusia lebih cantik daripada I, lebih kaya daripada I, lebih berjaya daripada I, lebih religious daripada I. Selain daripada sebab I sakit, salah satu sebab I run away from social media sebab I tak nak hadapi reality and I tak nak rasa insecure. Sebab tu I lari daripada social media. Sebab setiap kali I tengok orang lebih daripada I akan makin kurang confident and I makin benci diri I sebab I tak hargai diri I tak kenal diri I, sebab I tak tahu value diri I sendiri. Apa yang I nampak diorang lebih daripada I, daripada semua segi, and sebabkan tu I makin tak confident. But the problem wasn't that. The problem was me. I ingat bila I lari daripada social media, I hilangkan diri daripada semua orang, I akan lebih tenang. I akan lebih sayangi diri I sebab I tak compare diri I dengan orang-orang lain di social media. Tapi sampai bila I nak larikan diri daripada semua orang sebab I tak yakin, I tak confident dengan diri I, sebab I tak sayangi diri I, sebab I insecure dengan semua orang. Confident ni guys, bukan datang daripada lahir. Bukan lahir-lahir kita terus ada confidence. Sometimes ada hari kita confident sangat-sangat, ada hari kita tak confident langsung. Kita terus rasa down, kita nak tidur for the whole day, for the whole week, for the whole years. Confident ni bukan magic yang datang dalam satu hari, tapi confident ni adalah habit di mana kita selalu praktiskan dan akhirnya menjadi jati diri kita dan perwatakan kita secara natural. Actually guys, confident ni permulaannya hanya datang daripada cara kita berfikir. But yes, followers, rupa wajah, kekayaan boleh bawa kepada confident. I setuju dengan statement tu. I setuju statement di mana rupa wajah, kekayaan, followers boleh bawa kepada keyakinan dan confident. Kita tak boleh deny tu. But even though kita ada followers, even though kita ada rupa wajah yang menarik, even though kita ada kekayaan, tapi bila you tak ada the right mindset, bila you still tak percaya dengan diri you, bila you still doubt dengan diri you, you masih akan tetap insecure. Even you ada semua benda di dunia ni, build the right mindset guys. And guys, if you tak percaya dengan diri you sendiri, if you tak hargai diri you sendiri, siapa yang akan hargai you? Siapa yang akan percayakan you? You sendiri pun tak hargai diri you. You sendiri pun tak percayakan diri you. Sebab apa? Sebab you tak treat diri you dengan baik. You tak discipline. Bila you kata, hari ni I nak pergi gym, but akhirnya tak. You baring, you tengok TV, you tipu diri you. So macam mana you nak percayakan diri you? So macam mana you nak respect diri you? If you tak respect diri you, macam mana you nak gain respect daripada orang lain? You pun tipu diri you. You pun tak hargai diri you. You pun tak layan diri you selayaknya. So macam mana you nak expect layanan, penghormatan ataupun kepercayaan daripada orang lain? Orang akan treat you berdasarkan macam mana you treat diri you. Bila you bawa energi yang lemah, you akan sering dipelekehkan orang lain. Jadi macam apa yang I janjikan, I akan share perkara apa yang I buat and macam mana I nak gain confidence balik, and macam mana I treat myself, and macam mana I buat diri I love to be confident. Bukan fake confident, bukan buat-buat yakin, tapi confident yang datang dari dalam diri yang telah menjadi jati dan perwatakan diri. Benda pertama yang you perlu buat adalah you pergi ambil kertas, you ambil pen, you write down. Kenapa you rasa tak yakin diri? Kenapa? Contohnya, kalau you rasa you tak yakin diri sebab rupa wajah you, you tulis dekat nota tu, you insecure dengan rupa wajah you, and make action. Write down kenapa and make action untuk overcome
kenapa you rasa tak confident dan insecure. Contohnya, kalau you nak pergi berhadapan dengan orang ramai and public speaking and you rasa tak yakin, you kena figure out kenapa you rasa tak yakin, kenapa you rasa tak confident. And contoh alasannya sebab you lack of practice. Apa yang you perlu buat adalah practice sampai you rasa confident. Contohnya, kalau you rasa you insecure, you tak confident dengan orang ramai, dengan diri you sebab you rasa body figure you tak memadai expectation you, pergi gym, ubah. You kena tahu insecurity, rasa tak confident ni adalah seperti wake up call. We need to listen to ourselves, guys. We need to listen to our body. Setiap alam kita rasa perasaan kita sedih, kita marah, kita insecure, kita triggered, semua tu pasti ada sebab. So kita kena dengar alam-alam dalam diri kita ni. Confident ni bukan semata-mata datang daripada rasa dalam hati je, guys. Confident ni datang apabila you buat tindakan untuk improve diri you. You cannot be powerful if you are at war with yourself. Dan seterusnya, please percaya dan hargai diri sendiri tanpa validation orang lain. Please. Now sekarang I nak you reflect diri you sekarang. Adakah you cukup hargai diri you? Adakah you cukup percaya dengan diri you? Kalau you tak hargai diri you, kalau you tak percayakan diri you, siapa lagi nak percaya dan hargai diri you? Siapa? Macam I cakap tadi, you kenal tak diri you? Kalau you tak kenal, you kena kenal diri you. Apa yang you suka, apa yang you tak suka, apa kelebihan you, apa value diri you. Bila you tahu semua tu, you akan lebih hargai diri you. Sebab guys, you kena tahu, you tak perlu validation orang lain. Ketika you susah, you ada diri you. Ketika you senang, you ada diri you, bukan orang lain. You tak perlu validation orang lain, please. Mulakan belajar cara macam mana nak appreciate yourself. Look at the mirror. Betapa cantiknya kurniaan Allah dekat you. Betapa banyaknya rahmat Allah yang Allah bagi dekat you. And all the things. Orang yang confident bukan sebab dia tahu diri dia sempurna, bukan. Tapi sebab diorang kenal diri diorang. Diorang tahu value diri diorang. Diorang tahu betapa berharganya diri diorang dan betapa istimewanya diri diorang. Bukan nak kata kita anggap diri kita lebih baik daripada orang lain, tapi kita treat diri kita lebih baik daripada orang lain. I confident sebab I have myself as me. The moment you start valuing yourself, the world has no choice but do the same. And everyone, knowledge is power. Orang yang ada ilmu lebih confident. Orang yang ada knowledge tak perlu menjerit pun untuk dapatkan perhatian. Bila diorang start bercakap, people will silent and listen. So guys, please start gain knowledge. Sama ada you banyak ke membaca ataupun dengar podcast-podcast yang membantu naikkan value diri you, ataupun tengok movies yang menaikkan knowledge or skill you. Because makin banyak knowledge yang you tahu, makin tinggi confidence yang you akan gain, and lagi power energy you nanti. Knowledge gain confidence, confidence gain power, and power gain control. Dan cara paling cepat untuk kita gain our confidence back is move like you own it. Act like you belong. Bawa diri you dengan penuh rasa confident, penuh dengan rasa powerful dan penuh keselesaan. Bila you act like you belong, bila you move like you own it, you akan rasa lebih yakin dan orang lain pun akan ikut percaya. Confident always make people listen, and powers will make them follow. And please tukar what if kepada so what. Contohnya, kebanyakan orang diorang tak confident sebab diorang terlalu fikir what if? What if I diketawakan? What if kalau orang judge I? What if kalau dia tak suka? What if kalau orang tak suka I? No, please tukar. Tukar sekarang kepada so what? So what kalau orang tak suka I? So what kalau orang judge I? So what kalau orang benci I? Stop overthinking and start living, honey. Start fikir apa yang ada dalam kepala orang lain. Kita tak boleh kontrol tu. Kita bukan hidup untuk dapatkan validation orang lain. Kita bukan hidup untuk memuaskan hati orang lain. So what? So what kalau sekarang you start nak buat bisnes kecil-kecilan? So what kalau you start nak jadi influencer now? Tak terlambat. And tak ada siapa kisah. Kalau siapa-siapa yang kisah tu pun guys, 2-3 minit. Kenapa kita nak hold diri kita dari perkara yang kita tak buat sebabkan pemikiran orang lain? Just living. I suka pakai heels. I suka pakai heels, and I ada kereta, and I ada motor. And I don't care if I pakai heel and I ada motor. I don't care. And you can ask even my mother-in-law if in any event I'm going to wear a high heels, and if I tak nak naik kereta sebab jam, I akan naik motor with my husband, I still will wear a high heels. I don't care. Itu adalah Eva. I adalah diri I suka apa yang I buat.
Janji I tak kacau orang. Janji I tak buat perkara yang tak senonoh. Janji I tak buat perkara yang melanggar agama. So what? So guys, insyaAllah bila you practicekan apa yang I share ni, you akan jadi lebih confident. Tanpa sedar, you akan love to be confident. You akan love how to feel powerful bila you confident. And guys, bila you confident, you akan attract all opportunities. You akan attract all positivities. But please, kita confident bukan bermaksud kita letak diri kita, status kita lebih bagus daripada orang lain. Kita confident sebab kita kenal diri kita. Kita confident sebab kita yakin dengan kita. Dan kita confident sebab kita tawakal kepada Allah. So guys, people will follow confident, not hesitation. If you want to gain power, if you want to feel power, please start with confidence. So guys, you ada dua pilihan. Sama ada you teruskan layan perasaan you, rasa dan you terus hidup dalam bayangan rasa takut dengan judgement orang lain, atau start to take action. So now guys, pull up your chin, pull back your shoulder and straighten your invisible crown. So guys, jangan lupa untuk subscribe, share and comment, and see you guys in next video. Bye bye.